Evo nam još jednog društva. Idemo da ih posjetimo, da pitamo, da ih pozdravimo, da ih pitamo za zdravlje. Poštovanje, kako ste i odakle nam dolazite? Zenica? Nema veze. Možda, je li vam prvi puta ovdje na ovoj koridi? Ja, je prvi puta ovdje. I vaši utisci na prvi pogled? Pa nije loše, dobro je. Iduće godine, kaže nam onaj tamna, kaže, iduće godine ćemo rekao, ćemo da iduće godine govorimo. Pa ne bi trebalo da se umiri, trebalo bi da se druži i da se jedva čeka ovdje ovo kolo. Da čuvamo, da iduće godine naravno. Evo sad ćemo, evo ima još neka gospođa, poštovanje, kako se, šta ima? Sad ćeš reći da se poznamo, jel tako, ili sam ja zaboravio? Pa ti zaboravio? Moguće. Ona ne zaboravlja lako Šefika. Radio. Šefika. Pa nisu to ti. Ja sam Boga. Ovo je naša pjevačica izgleda, ja sam to zaboravio. Boga mi ćeš nam pjevati. Morat ćeš ovdje za ovu društvu jednu pjesmu. I šta ima, zdravlje, dobro? Jel, tvoj utisak, evo, pošto se mi znamo, bila smo, ali ja sam zaboravio malo. Jel, kod mene si bila, jel? Pa naravno. Ali si se nekako se proljepšala, podmladila, šta je tu? Staljik, skroz drugačiji. Da nije u pitanju kakva simpatija, pa da ste se tako dotjerali kao djevojka. Ha? Za ljubav se u suleta. Nije dokle došlo. Ima vam suleta ovdje danas? Dojra imao, neće doći. Ja čudno tu. Znači tu ipak naša Zenica. Ovo mi je drago da smo ovdje skupa zajedno. Je li tebi prvi puta ovdje na ovoj koridi? Nije. Znači bila si još... Evo, može. I koji ti je utisak? Šta kažeš, valjalo ovo? Ma prelijepo, društvo prelijepo. A koja slučajnost da se nađemo na koridi? Isto da smo se dogovorili. Znaš šta bi bilo pametno? Da idemo do areni. Odmjerimo snage. Mad ja i ti. Odmjerimo snage. Šalim se, naravno. Ovo jest mjesto gdje se treba našaliti, družiti, neku pozitivnu energiju stvoriti. I šta drugo reći? Imate li na kraju razgovora koga poselamiti, pozdraviti? Da pozdravim naše društvo iz Zenice i naše iz Čata. Znam koji su. Naravno, evo ja pozdravljam društvo koji je nakon dugo vremena ima, koliko ima, 2 godine kako smo... 3 godine kako smo se upoznali, vidjeli, družili, kafu pijeli, tako je, roštiljali. Evo ja te ponovo pozivam da dođeš roštiljati. Je li to posebno za društvo ili za sviha? Aha, ja sam mislio za novinara, izvini. Ja sam mislio da je samo za novinara upućena. Evo još ćemo jedan kadar malo jači. Evo nam je organizator, šefica. A, to je šefica Teferića, malo torbu. Jel ima još neko da je voljan da kaže, da pozdravi? Evo krenut ćemo od vas. Hoćete vi nekoga pozdraviti za YouTube kanal sa Koride Čevljanovići? Imate li rodbine, djeci? Imam rodbine, imam svega. Sve, znači... Pozdravljam. Sazdravljen ste dobri? Dobro, prvi puta. Isti smo i meni je prvi puta. Znaš šta? Sve po salami, društvo ovdje. Bojim se ja da ja, pošto je šef i on ima običaj da kritikuje, da galami, da... Nije, dobro nam šefica. Zadovoljni sa šefom. Evo da idemo i vi za YouTube kanal. Studio Omko kanal, Studio Omko. TV i najvjerovatnije možda... Ali navikli da nas i daje Čelenka, samo snima, zaboravili za ostale. Evo ja sam promijenio kački njih i daje Čelenka Studio Omko. Sad je na ženi. Da, pa možda i on danas bude tu pa da snimi. Lijepo, nakon 3 godine došli smo mi da vidimo, pauza je bila. Znači 3 godine niste ovdje bio? Nije bilo Čevljanovića, organizacije nije bilo. Nešto je bilo sporno, drugo nije bitno. Eto vi ste... Mi je poznato, dolazila sam radila u Metrobu, sve.
sad dolazim da malo teperčimo. Je li ovo organizovan prijevoz ili kako? Organizovan prijevoz iz Zenice, Jedić bus. Ja. Ja sam Frida Heto. I vi ste organizator ovakvih skupova? 50 nas je došlo. 50? Dobro došli, sami sebi kažemo. Bolje vas našli. Evo, bolje. Meni je drago da ste vi ovdje, da ste pristali da govorite za moj YouTube kanal. I naravno, šta drugo reći, ja vam zaista želim ovakvih skupova, znači dosta. Nadamo se u živu. I buduće, ukoliko neko želi da se prijavi na ovakve skupove, kome se može obratiti vaše ime? Ferida. Ferida. Pa ja sam baš pratio one skupove iz restorana, iz penzionerskog. To je to izvorna. Tako je. Evo i ova moja prijateljica Šefika dodaje nešto. Obaviještan sam, tako je. Što moje tete vidi sve bolje od bolje, jel tako? Znaš šta, pozavidim ti, imaš bolje društvo nego ja. Ja sam hodam, a ti sa... Ovo je samo jedan dio, mali jedan dio. Ali zanimljivo da si ti baš izabrala društvo koje valja. U mene se valja. Znači dobro društvo. Veliki druž je žena. Evo nam i Ifete Doglo, pjevačice i njenog muža. I ona je uvijek voljna za snimanje, muž je snima. Poštovanje, kako ste? Evo, za kadar YouTube kanala sa Čevljanovića. A ovo je danas je baš merak. Baš ona je studio, baš snimali. Jes pozdrav za živu istinu. Živu istinu i studiju Omko. Ovo je gore logo jedne, a snimatelj druge televizije. Tako je. A nema veze, niste pogriješili. Gost, tako i treba. Aj vidimo se ako Bog da. I šta si riješila, hoće li biti pjesmi? Hoćemo li jednu? Sad popisme da se odmorimo u gradu. Ajde, nisi pješa došla. Kad dođemo tebi, kad budeš svirao klavijaturu. Evo ja vas pozivam i tebe i tvoje društvo i Feridu i naravno sve one koji mogu doći na druženje kod mene. Zasvirat ćemo, zapjevat ćemo, roštilj ćemo potpaliti, pa tako da. To bi bilo tu. Jel ima još neko nešto da kaži? Narode, uživajte u ovom druženju. Pozdrav za Zlatku. Ova udara ispod pojasa. Mogla bi imati jezika od grupi. Tako je. Evo. Dakle, ovo je bila jedna malo kraća reportaža od naših udruženja ili organizatora koji nam dolazi iz mjesta Zenica. Evo, ljudi mašu, znači ovdje je komunikacija zaista predivna. Svi želi pred kameru, svi želi da kažu da su živi, da ovakvih skupova bude što jači, što viši. I jednostavno poruka sa ovoga skupa je za sve ljude, narode, družite se, dolazite na ovakve skupove. Ovo je mjesto gdje se zaboravi svaki dio patnje, svaki dio tuge, svaki dio nečeg drugog. Ovdje igramo, pjevamo, družimo se, veselimo se. To bi bilo to, živi zdravi bilo.